Maruoiba pau Ramp and Unati scheme Makhada Manipur gi oina India lengakna thadarakpa senthang nemlakpana maram oiraga senthang handle hanaba mari leinaba ministry singda taksilagani haina Chief Minister Nongthoma Birena Phongdokre. Security forces singna tongan mumpham singda thiba humbagi thabak chathabada lona thingkraba lalhauluf KCP People's War Group ki miyoi ani fagat pakaloinena tongan ba mapham singdagi yamlaba kusukulai kaya amasu fagat pangamkhre. Amadi Muhammad Shahanawaz misiga mari lenena Manipur police na arambai tengol gi miyoi taruk fagat le hairi. ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Northeast Window na sandokjaba numidangi pau mideng tabi pumnokpo GEETANJALI sairem na taram nokjari hauji pungja sipawi mapung oba pau sing miyamda sandokna pijari Ram and Unati gi scheme makhada Manipur gi oina India lengakna thadarakpa senthang nemlakpana maram oiraga senthang hengathanaba mari leinaba ministry singda taksilagani haina Chief Minister Nongthoma Birena Phongdokre ngasi City Convention da Trade Commerce and Industry gi Directorate na sinduna pangthokpa haukiba ramp amadi Unati scheme gi matangda state level ki thakta phongdokpa workshop ki thauramda makhatana chief guest ki warol thamladuna Chief Minister Birena makhatana hai lamdam asida BJP lengak lakpadagi chawkhat thaurangi thabak kaya khumang chawshina pangthoktuna lakli scheme asi haukiba chahi gi March thadagi North East thabak tawbagi chang hengat hanaba Prime Minister Narendra Modi gi meeting makhada hodokhibani lebak asi khwaidagi wangba phamsing Manipur macha singna paiba ngamduna Air Forces Navy na chingba oiba ngamba asi chawthokningai ni asida natana lamdam asigi mai paklaba startup terena housing irang asina maram oiraga relief camp da changjafam lauriba IDPS singda thabak piba ngambabu thagatpa phongdokhi loinana Miss May Business ki report matung inna lamdam asina awang nongpok lamdam singi makokta leibata natana lamdam asigi nupi singna chada yangkai fida kanduna thabak tawba asi yamna thagatningai ni haiba wafam singsu thamki Security forces na tongan ba mafam singda thiba humbagi thabak chathabada lona thingkraba lalhauluf KCP People's War Group ki miyoi ani phagat khibaga loinana tongan ba mafam singdagi yamlaba khusukulai kaya amasu phagat pangamkhre Manipur Police ke control room dagi thadorakpa cherol singi matung inna KCP PWG gi miyoi ani adu Imphal West ki uripok mayai lekai da leiba Machang Bakery dukan manaktagi phabani hairi makhoi asi tongan ba dukan singdagi niyam kaina sel Khaibadana Chenaba Miyoi Singh Hairi, Parba Miyoi Ani Adudi, Kangembam Sanaton Singh, Elias Sanatomba, Elias Loya, Chahi Yangkai Mathoi Amadi, Thokchom Tiken Singh, Elias Ibungo, Chahi Nifuga Humdoini, Makoidagi Police na Sim Yauna, Mobile Handshot Mari, Beg Singh, Chakamari Panba Gari Ama Loinana, Sel Oina Lupali Singh Mangaga, Chamaga Nifu Pangle Hairi, Atopa Thiba Humbagi Tabak Amada, Security Forces na, Thaubal District ki Manung Chana Leiba, Nongpok Sangpai Police Station gi Salam Patong Khuldagi Khusukulai Phagatkhre Phagalaba Khusukulai Singh Adudi 9mm CMG gi magazine ama 36 HE hand grenade mari kapa yariba nongoi maru kungataret 7.62 by 39mm gi empty case samagatara taret helican antenna ama NI kit battery manga tear gas cell ama arming ring ama radio set ka konana charger sing yauri atopa thodok ama dana Bisnupur district ki manung chana leiba aijagang amadi leimaram uyok chingdagi su khulai kaya phagatki phagalaba khusu khulai sing adudi 51mm gi mortar tube launcher ama magazine ga konana SLR ama sniper rifle ama 40mm gi lathot cell ahum SLR gi maru mari 36 HE Grand Mari, Smoke Boom Ama, 12 Borgi Cartis Ama, .303 gi Bank Cartis Manga, Rubber Bullet Taruk, 50 mg Tear Smoke Shell Ahum, 135 mg Tear Smoke Shell Ama Yauna Potlam Kaya Pagat Ki Hairi.
ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯈꯔꯅ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯀꯩꯔꯪ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯁꯥꯍꯅꯋꯥꯖ ꯆꯍꯤ 38 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯂꯦꯍꯥꯔꯨꯗꯤꯟꯕꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ पुलिसना अरामबाई तेंगोलगी मियोय तरुक फागतख्रे हाइरी मणिपुर पुलिस के कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इना पुलिसना फारबा अरामबाई तेंगोलगी मियोय तरुक अदुदी ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯆꯤꯡꯈꯩꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 15 ꯆꯤꯡꯈꯥꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 18 सापम सोमोरजित सिंह चही 32 माइबम बोकेजित सिंह चही 23 अथोपम जीवन सिंह चही 30 अमदी चिंगाखम मनी सिंह चही 94 नि मखाताना थौदोक असगी मतंगदा पुलिस की माइकैदगी थिजिली हाइरी चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट के साइकोट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा हाउपी मोलेंदा हाउपी मोलेंदा एकर मरी हैनबदा थारंबा पोपी पांबी सिंह चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस नाब चुरचानपुर एआर पर्सनल 38 यावना अमदी डीएफओ के स्टाफ सिंगना हौखिबा नुमिता यानथतुना मांगहनख्रे लोइनना पोपी पोट्स तरुक अमसु फागतखि हाइरी हिरम असिगा मरी लेनाबा पुलिस स्टेशन दा लोगी ओइबा थबक थौरम सिंह पाखतख्रे हाइरी थवंग असिबु चीफ मिनिस्टर ना महाकी सोशल मीडिया पोस्ट अमदा थागतपा फोंदोरकले मणिपुर के गवर्नर 𝐋𝐢𝐯𝐬 इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अमदी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर उनदुना वारी सानाख्रे उनदुना वारी साबा अदुदा मणिपुर की चौखट थौरांग अमदी तोंगान तोंगान हिरम सिंह लोइनना मणिपुर की हौजिक ओइरिबा फिबम असिगी मतांगदा वारी सानाखि हाइरी मोहम्मद शाहनवाज खान की मिसी की मतंगदा सेमखिबा जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ मोहम्मद शाहनवाज खान की वारे मतुंग इना मिसी असिगी मतंगदा अचुंबा लंगला लंजिन खंगद्रबा फावबा असिबा हकचांग इमुंग मनुंग अमदी जेएसी न लौखिरोय हाइरी जेएसी असिगी कन्वेनर ना मौलाना अब्दुल रहमान ना पाउमी सिंह उनबा अमदा हाइखिबदा लेखिद्रबा मियोय असि इचम चमजबा ड्राइवर अमनी मंगोंदा सिरिबा मरा युमफम याउदबनी हाइरी जेएसी ना लौरिबा वारेप मतुंग इना मणिपुर पुलिस ना मिसी असिगा मरी लेनना फारे हाइरिबा अरामबाई तेंगोलगी मियोय तरुक असिगी मतंगदा पुंकुन मरी की मनुंगदा लेबाक मियामदा असेंगबा खंगहलकदबनी हाइरी अंड्रोगी अरामबाई तेंगोल यूनिट ना मिसी असिगी मरी लेनदे हाइना हानना फोंदोरकपगी मरम खंगहलु हाइना फोंदोकपगा लोइनना मिसी असि एनआईए दा सिनदुना अचुंबा पुथोकपियो हाइना अपील तौरकली अमसुंग पुनकुन मरी की मनुंगदा लेंगाकना रेस्पॉन्स पिरक्त्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिनगनी हाइबा वाफमसु थमलगली जेएसी की माइकैदगी अमदी लेखिद्रबा मियोयगी इमुंग मनुंगदगी अतमनना महांगननी फोंदोकपा लेत्रिङैदा अरामबाई तेंगोल यूनिट 2 अंड्रोगा करिगुम मरी अमत्ता लेनदे हाइना प्रेस नोट थोकपिरकपा असि मसा ngaktoknanaba होनजबगी थवोंग असि यामना लेबक थीबनी मखोयगी मथक्ता मखाताना असिगुम्बा थौदोक असि थोकतनबा मणिपुर गवर्नमेंट ना अकनबा मित्येंग चंगदबनी मिसी असिगी मतंगदा एनआईए दा सिन्नदुना अचुम अरान पुथोक पिगदबनी जेएसी ना थमजरिबा वफम सिंग असि मणिपुर गवर्नमेंट ना पुंग कुन मरी की मनुंगदा पॉजिटिव रेस्पॉन्स पिरक्त्रगदी जेएसी ना मणिपुर की सीएसओ सिंगा खुदसमनदुना अकनबा खोंजंग संगसिनजगनी मोहम्मद शाहनवाज मिसी की जस्टिस फंगदना कंप्रोमाइज तौरोय मणिपुर लेंगाकना पांगल मियामदा सोशल सिक्योरिटी मपुंग फाना पिगदबनी कल्प्रिट सिंग स्केप तौनबा फिबम लेहनबा यारोय ड्रग माफिया अमसुंग ड्रग कार्टेल सिंग सोशल प्लेटफॉर्म अमसुंग रिलीजियस प्लेटफॉर्म सिंगदगी सेंगदोक्सी वाफम असि ngasi ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमुको की प्रेसिडेंट एसएम जलालना हतागी मफम अमदा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी महांगना मखा तारदुना हौखिबा था असिमकी तारीख 13 दा कायरंगदगी मोहम्मद शाहनवाज कौबा मियोय अमा मयुमदगी मसक खंगदबा मियोय खरना फादुना पुखरगा नोंगालबगी नुमित
तारीख 15 सिना थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुखलकपा थवोंग अदुबो हक्चिना लवी असिगुंबा थबक थौरम असिदी मियोइबा जातिना तौगदबा थवोंग नते पांगल खुनाइना कैदौनुंदा कॉम्प्रोमाइज तौरoi शाहनवाज की जस्टिस की दमक पांगल खुनाइना लेतुना अदुमक मथोंग हुक्तबा सिंग अदु कैपिटल पनिशमेंट पीद्रिबा फावबा मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिंगनी लोइनना इरमदम असिगे खुंदामिनरिबा मियोइ सिंगना थौदोक असि कम्युनिटी दा पुसनबिगनु मरा लेरिबा मियोइ सिंग खुदिंगमक दंदी फंगहन्नबा होनासि हाइनसु महागना फोंदोखि ये ड्रग माफिया सिंग ड्रग कार्टेल सिंग ड्रग की इलीगल बिजनेस की बैकग्राउंड मयोइसिंगना मखोइगी फाइनेंशियल पावर सिजनरगा सोशल प्लेटफॉर्म सिंग हाईजेक तौबा अदुगा अखोइगी धर्मगा मरी लेनबा अदुंबा इंस्टीट्यूट नत्रगा प्लेटफॉर्म सिंग हाईजेक तौबा मसे अखोइगी मणिपुरी मियामना याम सेक्शन मसे चेक एंड बैलेंस तौबगी राइट टाइम नि नतबा तारगदी अखोइ खुनाइसे मसे लेनुंदा चंगनबगी तांका लाबने मतम की मयोइसिंग अदुननी अखोइगी मरक्सिदा फमाई चाबी रोल लौरगा अखोइगी इशू क्या हाईजेक तौरगा अखोइगी इशू क्या मांगहलिबसे अन सुंबा मतमसिदा अखोइगी मियामना राइट टाइम ने प्लीज वेक ऑफ अखोइ चप्पाना अखोइ खोंफम अमदा अखोइ लेबिनसी अखोइ लमदमसिदा लरिबा इचिलिनाव कांगु फुरिमक्ता अखोइ कनागुंबा अम फावबदा कल्प्रिटसिंग अदु नतना कांगु फुरुकी ओइबा वाफम अमता अखोइ थंबिगनो हाइबा वाफम से मसिसु अखोइ अमना नहुलना अपील तौजके था असिगे तरा मरीदा मोहम्मद नवाज अपोक्पा मोहम्मद लेहारुद्दीनबु मसागी मयुमदगी फादुना पुख्रबा मतुंग हातोकपिरंबा थौदोकपु इंडिजिनियस मणिपुरी मैतै पांगल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एमडोना कंडेम तौरकली थौदोक असिगा मरी लेना मणिपुर पुलिस तगी फंगबा पाउहि मतुंग इना नवाज की डिमांड मरी लेना अरामबाई तेंगोलना फाखिबनी हाइरे लोइनना मियोय तरुक अमसुंग पुलिसना फागतले हाइरे मियोय अमबु सेल की डिमांड की दमक फारगा हातोकपिबा हाइबसी हकजिना लोफम थोई हाइना एमडोना फोंदोरकली मणिपुरदा हौजिक नोंमै पाइरगा गन गुंडा तौबगी थबक कन्ना चथरकलिबसी मतम चाना थिंहौद्रबदी मणिपुर लेखा तारकनबा मरम अमा चाउना ओइगनी अमदी इंखलकलिबा यूथसिंग एजुकेशन कल्चर दा माइ ओनसिनबगी महुता गन कल्चर दा माइ ओनसिलकपा असि पालिबा लेंगाक असिगी असोइबनी हाइना एमडोगी प्रेसिडेंट मोहम्मद सुरज खानना खुदेक पिदुना थादोरकपा प्रेस रिलीज अमदा फोंदोरकले मयुमदगी फादना पुखिबा एमडी नवाज खान सन ऑफ लेहारुद्दीन कैरंदगी तमथीना फूरा हातोकपिरकपा असि इंडोगी मेकैदगी अकनमोंदा कनेम तबु हावल नहासिंगा मखुता खुलाई पाइरगा लोसि मोहैना पाइबगुमना तौनिंबदा तौबा हानिंबदा फाबा हानिंबदा हातबा हाला मतुंग नरन ट्रककिनी सोइरगना हुरान मनि हाइबा असुंबा से यानिंदे मरा लेरगसो लो हाइबम लेरी मै पुलिस ता सिनबियो चैराक थंगदोक पीगदाबनि दो हारा मतुंगदा हेक्ता फुबा चैबा हातोकपा सुगुंबा लो मखुता पाइरगा आइनबु थुगाइना होनरिबा मखोजिंसे आहप चैराक पीबियो 8 पे कमीशन चननबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना अयाबा पीखरे इंडिया टुडे की रिपोर्ट अमकी मतुंग इन्ना यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवना वाफम असी लाउथोकखिबनी हाइरे अदुबु कमीशन असी करंबा नुमितगी चनबा हौगनी हाइबदी खंबा ngamdri हाइरे कमीशन असी चनरकलाबदी सेंट्रल गवर्नमेंट की थबक तौरिबा एम्प्लॉई सिंग अमदी पेंशनर सिंगी थागी तोलोब हेंगतकदौरी असम राइफल्स की सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा मणिपुर की नहा सिंगी ओइबा नेशनल इंटीग्रेशन टूर ngasi मंत्रिपुर की गारिजन दा आइगर साउथ लोशिनबगी थौरम पांथोखरे हारिबा नेशनल इंटीग्रेशन टूर असी हौखिबा जनवरी 9 दगी हौदुना जनवरी 13 हाइबदी ngasi फाउबा चटखिबा टूर असिदा मणिपुर की नहा कुनरोमना हैदराबाद अमदी विशाखापट्टनम फाउबा चटखि पांथोकलिबा टूर प्रोग्राम असिगी मरु ओइबा पांडमदी नहा सिंगदा कल्चरल डाइवर्सिटी अमदी साउदर्न इंडिया इनाखुलबा हेरिटेज की मरमदा एक्सपीरियंस ओइनबगी दमक अमदी लेबाक असिगी यूनिटी अमदी इंटीग्रिटी की वाखलोल चेनबगी पांडमदा पांथोकपनी हाइरी मखोइगी खोंगचट अदुदा हैदराबाद की माया यामना आइकोनिक ओइरबा टूरिस्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर तौबगी खुदोंग चाबा फंगनखी अमदी आर्म फोर्सेस की लमदा लेरिबा सीनियर ऑफिसर कयागसु इंटरेक्ट तौनखी
Dungdigalda laiba Air Forces Academy da su chatpagi khudong chaba phanganki Visakhapatnam gi khongchatta mafam adugi Eastern Naval Command amadi atopa tourist spot kaya amasu chatpagi khudong chaba phanganki Eastern Command ki Army Commander ga interaction tawduna Security Forces singna laibak asida loriba thaudang singi matang da su naha sinda khanganki hairi Hauze tonganba news channel sing social media da wathok oiriba Noida sector 143 ge victim oiduna lairaba singna athubagi oina mateng pangba sing Manipur Students Association Delhi Masat na mateng pangnabagi damak sem saduna lairi haina masat ki maikai dagi aiba cherol amada khangalakli kanagumba mateng pangba singna masat ki helpline number 8014657501 amadi 7627928298 da pau phabirakna basu khangalakli Haukiba January tarik 13 Inglising ani kunmanga lepak pokpan numita kairang mayai lekai dagi Muhammad Sahanawaz apupagiming Leharuddin bu arambai tengoni jingnaba miyoi singna ransom gi dama kidnap toki haiba thodok amada ngarang January tarik 15 numidang wairam Thobal District Hospital da asiba hakchang oina thamlamba thodokpu Pangal Youth Volunteer Cultural Organization ama oiriba Pangal te Manipurna akanba mawongda condemn tawi haina organization asigi IPR secretary na khodiek piduna thadorokpa cherol amana phongdorakli cherol duna makha taraduna Manipur police na thadorokpa notification amagi matung inna Muhammad Sahanawaz hatpada chenaba arambai te bolgi miyoi taruk phare hariba asi tarai na thadokpa yaroi exemplary punishment oina capital punishment or life imprisonment pigadabani haina su phongdorakli amaromda misi asigi matangda Pangal Tem Peti Manipur unit number 4 irong ichilna torch rally chatuna Sahanawaz ki thiba mihad asigi achumba langla langjin puthou maralaiba miyoi sing capital punishment piu justice for Muhammad Sahanawaz haiba kholawga loinena protest rally amasu chatkra hairi Sahanawaz ki mihad yaninge mihad patandi pigalabe pangandagi ransom pagalabe pangan macha hatpa yaninge pangan macha phupa yaninge Malem ki kaithal da lupa crore amarong gi senfam oigadaba yamnaba foreign churuf ki cartoon chama Assam Rifles amadi subsidiaries intelligence bureau gi apunba team amana India romda pusalakpadagi kha thangba Tripura gi Champanagar dagi phagat pangamkhre yamlaba foreign churuf sing aduga konana chenaba miyoi ani su phagatkhre phagalaba churuf sing amadi miyoi ani aduga puna custom department ta khusinakre haire Driver yauna miyoi mari tonglaktuna Guwahati dagi Silchar tamna lakhiba Tata Sumo ama ngarang National Highway number 6 ki Ratachera Police Check Post mayada komjau amada tasinbagi thodokta driver yauna nupi ama yauna miyoi ani laikhidre atopa miyoi ani amana thina asok apan nangkhre thodok adugi pau hek phangbaga Meghalaya da leiba BSF ki 140 ngakpigani chamaga humdraga nithoi suba battalion gi personal sing sangsinduna mi kanbagi thabak jathaki soglaba miyoi ani adu ahanbagi oina manak nakpada leiba primary health center amada analaying chatharaba matung Silchar Civil Hospital da transfer tawki haina Meghalaya BSF ki PRO na thadoropa cherol amada khangalakli Hanagi Civil Aviation ge Union Minister of State oiramlaba retired Army General Dr. 𝐶𝐞𝐰𝐬 ngasi ayu pung 12 taba matamda Mizoram gi kunmangarak suba governor oina wasak laukhre ngasi Aizol gi Rajbhavan da circular londa General B.K. Singhbu Guwahati High Court ki Chief Justice B.J. Visnoina thabak paiba amadi aron athum ngangnaba wasak lauki Mahakpu wasak laubagi thoram aduda Mizoram gi Chief Minister Lal Duhauma Mizoram gi Speaker Lalbaik Jama Home Minister K. Sabdanga atay atopa Minister amadi MLA Singh Chief Secretary Khili Ram Mina GGP Anil Sukla yauna makok thongba miyoi kaya su saruyaki
Kutakta pangthokadaba 23 suba All India Multilingual Dharma Dance Vocal Mono Eki competition ama oiriba Global Theatre Festival da saru yarunaba Film Academy Manipur Fem gi miyoi kunmari na saba group amang asi Impal thadokre Theatre Movement Kotak Odishana Sinduna ngarangdagi hauraga tha asigi kunmathoi fawba chathagadaba Global Theatre Festival aduda Film Academy Manipur gi oina one act play liglu solo folk dance solo classical dance duet classical dance folk group dance amadi trio classical dance hariba item sing asi competition aduda saru yagani Film Academy Manipur gi managing director 𝐋𝐢𝐯𝐞 Film Academy Manipur na National Festival singda saru yaduna lakpagi mnungi manung chana handak chahi gisu 23 suba All India Multilingual Festival ama oiriba Global Theatre Festival asida saru yabani haiki Sagnaraba artist sing Ima Indu Lalitabi S Manggoljaw yauna artist kayana folk play liglu saruyagani khongchat atugi matangda famgi advisor S Manggoljaw na haikebada Film Academy Manipur na ngasi fawbada artist kaya puthokna lagli makhatana su puthokna ba honari masigi manungi channa art form asida pamjaba naha kaya takpi tambiri matam matamgi fam na puthokpa production singda yahonduna makoi gi talent sing uthokna bagi mapam ama supiri masida natana national gi thakta pangthokpa festival singda saru yahanduna makoi gi haithoi sing thoiba kaya uthokna bagi mapam ama supiri Global Theatre Festival asida folk drama ama yauna competition item tareta saru yagani art pu pamjaba singi gateway ama sembani haina mahakna makhata ki अखोई मणिपुर आर्टिस्ट फिल्म अकादमी मणिपुर की सिंदिसांगसिना तौजरेबसी मखुम ताकपी तंबीबा अमदी मतम मतम की प्रोडक्शन दा यावनबा परफॉर्मेंस पिहनबा अदुगा मखुइबु पुनु थौगटपोइना अमदी मखुइबु सेमगटपीबा अदुगा मफम साबा तोपा फिल्म न सिंबा करिगुबा खुदों साबा फाम न पुथोपा प्रोडक्शन दा मखुइबु यावनदुना मखुइगी लंबी अमा गेटवे अमा कोइ सेमबीबनी मधुगी पांडम देखोना सही खुदिंगी फिल्म अकादमी मणिपुर ना गुरगांवदबो ओइरो अदगिदी एनी स्टेट पांथोपा नेशनल फिल्म ड्रामा फेस्टिवल सिंगा को सरुक यादुनते लाई मधुगी मखा सथसरपोना 23 सुबा ग्लोबल थिएटर फेस्टिवल से कोइ सरुक याब ससगदो हौजिक अरबदा मरोइबा पाव Rem amadi unati gi scheme makhada Manipur gi oina India lengang na thadarakpa sentang nemlakpana maram oiraga sentang hengal hannaba mari leinaba ministry singda taksilagani haina chief minister nongthuma birena phongdokre Security Forces na tongan mafam singda thiba humbagi thabak chathabada lo na thingkraba lal hauluf KCP People's War Group ki miyoi ani phagat khibaga loinana tongan mafam singdagi yamlaba khusukulai kaya amasu phagat pangamkre amadi Muhammad Sahanawaz misiga mari leinana Manipur Police na arambai tengol gi miyoi taruk phagat le hairi Ngasigi oinadi Nardis window na sandok sa banimidang paw matang swaida losinjari miding tabiri pumnang po amuk kahna khurumjari Smart Coaching Center SCC gi maikai degi parents singi mafam da yamna nungairaba paujel ama puduna lakchari madudi lakliba January gi tarik 9 2025 da Smart maru oina class 9 amasung 10 gi first foundation course achauba kudongchaba kayaga loinana suksoi soidana hauzaragani maramasina akupa marol gi damak pizariba number 8974040081 da pau faubira u mafamna hata mana ingkhol opposite public hospital Smart Coaching Center gi mafamda leiriba kudongchaba khradang makhada pizari boarding gi kudongchaba leigani boarding da leiba angang sing namaz compulsory oigani kudongchaba si
mama mapa oibasingna suksoi biu SSF ki number sida contact tawbiba yagani Bosem natroga CBSE gi class 8 gi 10 fawa tamiba mahairoi singidamak lakliba January 15 dagi versatile coaching hada coaching class hauzaragani hauzik Manipur da oriba fiba masigi yenglaga mayam dagi khwaidagi hongba price da admission lobiba yaragani January gi tang 10 da form submission gi aroiba numit oigidoriba coaching institute asina subject khudingma ki tongan tongan ba well experienced oreba faculty singi khudong chaba sing thamli loinana class 11 amadi 12 ki oinasu CBSE gi COSEM gi foundation course yawning ba singi damak registration form thaba hauzare March 15 dagi sungsoi soidana class su hauragani Hata Public Hospital gi hek manakta leiba Versatile Coaching Institute na mahairoi singidamak bizariba khudong saba sing asi lobiu ngasimak direct call tawtuna akupa marol sing khangbiu bizariba contact number 84133996 natroga 8798943689 ningsingbiu Versatile Coaching Institute Hatana Bosem amasung tamak lakliba tang 15 dagi coaching class hauragani Jof Manana class 11 namasung 12 kisu lakliba March 15 dagi sungsoi soidana Civil Service NEET natraga atopa competitive exam gi preparation taunaba Imphal manungda mafam chaba thiriba students singidamak leizare Y Academic Career Institute hata separate boys and girls ki well maintain tawraba hostel amadi 24-hour lyric paba yaraba library ki kudong chaba su pizari online class yawa singidamak su free wifi gi kudong chaba lobiba yagani institute asiki kitchen na hosteler singidama week amada 3 times meat amadi matamatam gi oiba fresh vegetable na chingba serve tawri loinana 2016 dagi education to employment haiba team na main service oiduna lakliba institution asina tongan ba mahiroi kya bu free career counseling session gi khudong chaba su pidana lakli amadi chang naina sakanglaba well experience oiraba mentor singna hosteler amadi library da lyric pariba mahiroi singa interaction program sinduna thawat piduna mahiroi singda hena hotnani bigi asasu Y Academic Career Institute na fanganduna lakli mahiroi singi damak pizariba khudong chaba singa silobiu limited seat oigani ngasimak Y Academic Career Institute above Aryan Departmental Store near Ichel Express Building Hata Imphal East Manipur da kupna kananai biu pizariba contact number 9612383793 natraga 7085972311 asida direct call tawiduna hena kupamaron khangbiba yagani Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University.